Vale kamu betul. Amen. Ya wa umumua aku fangau kaya aku betul. Kau mau wa aku fangau. Ingat ye loa dia mafika. Kau melangaya wa. Ingat ye loa kama. Kau ngawa awal kami kiki. Awal fangau awal fakinga. Ayau, ya, kau siai dah wei, kau siai ni apa? Apa pun nak. Isi dia kau buat kem mana ya, apa ya? Ya, akan muat boleh kau mana makai. Ayo kau falong, yo jom tahu, mama kete. Yo to famaong yo to loto ya awan nei fatanga au au ka ko pese ngale ole puol ka ko au ka ko au ma ya awan yo ka ko fa ma au ko pasu ya lau da ka ko la masa ta au sa ala lau pasu he o kini yo ka ya pa amo ko semua ko la kala ka mas. Nah, awal pakangawal. Kung makuha sa masali sa sama kan ko sa ilde ko magsis dia awal pero sa wala nga ko suwa ta. Nangai tingai maya wa ko ay. Amen. Luka ko serving na le kuya uli ay pakanga aw maya ay okay piyo sa dia ula ko le yaw nga. Ayo ala sa patamo ay. Amen. Pakam mat bolas ko mai ala saya mas. Kau ngai isi awak tinggal di kampung awak itu apa? Kau dah lalu mengal ya. Off tau. Pai umma non punya. Amai lo mako ingat ya. Yo ko lo ko kiken. Wa mai fo wa ngai. Kangaka leo pasi ko. Yo ko lo ko kiki. Amen. Ko umat bau wak ya kan ya do mai. Do mai nalo kan pai. Mai yo to loto tele. Ile li man malosio lona mana. Lono winga. Ete fa mo de ana. Ko malos tanga marko. Jangan pai. Kailan fay magkau ko kasi na. Ang ali so malos yun so malos. At ako malos ang ayaw na ako. Kaya mo fiya yung ay papa. Yaw ni ngay chat. Ngay tao lang. Amen. Bukan ngale chuak. Yeah, the front line of fighting up. Our enemy is devil. We look for word face alpha and omega. Am I right? You live with alpha and omega. The lady there, okay, I look. I'm not right there. Well, the day I'm not with our walk or fight. Look at anything else. Yeah, follow God. They fight through everything. Manpulo. Roma for flower, Malaya or go. Roblok for the official now for Filipina. King or him, the Kamu of King or I King or Son. King or Pala. Aroma for flower. Malaya there go away, so Oma devil was fighting. Amen. You wake up in the morning from fire, you go down over there. Malaya not go. When I had key, boy, Kanamu woman. I can't get a polo kaya. The Umaya so I have to fuck up. So I will look at someone. I got that, the sword, the little feeling, telling you have a nice day.
Wia lo pas. Nah. Baik, kalau dia mengarang mereka pun ke fight with devil every single day. Yang ada feeling apa tahu. Dia bela orang berfikir kau. Dia lo makin fit. Apa? Dia lo fight with the good fight. Maka sekolah orang, kalau apa dia okey, fight with spin, fight. Oleh front line nga ako, ya sawi dalo dia nga wa mai dia suka. Wa nya kau na of kau. Mangkuat. Ile ma fai na fa of winga oil na kon ma. Ta de pasino. Ya suwe ro fa. Emile wa mai dia. Mai ko ina na fa of oil wala in bombo ne na. Fai oi ma fika kau ni le ya le ku amela yo me ya mai ele e fa mai ta ko pa amen amela eso me sueño ko mai o fulon me le fa un ma me kau ya kau mai le ku ele se me sueño many people they looking for money for this. Paman, pau rumah dia kosong dia. Kalau orang hak, dia pasti nak punya. Dia orang fikir kau lagi. Kau ber kau masuk. Maya fusio tu suruh ngatiti, ele faham. Amen. Saya ini sih bisa. Excuse me, pamangan dia kan. Alat biar mako, mereka ina semua. Payah umayam. Baik kalau dari bed, terus kayaknya lefusi itu fuspak. Excuse me, kan? Maki kel bol. Umma nasuma, jadi boy payah. Lo maaf itu. Yang ada apa yang ada orang yang dia muslim oleh apa dia faham, dia lagi siap oleh dia muslim, dia lagi nak kau oleh dia muslim, ayat muslim dah kau nama orang macam ofo yang tu dileufi fata oleh amil tu yang pasal itu cuma ngawal dua apa. Ufi fata oleh amil então esse homem ali não filho aí só subiu meu ele vai pular they have something esse kamu rumah eu pouco masa kau lah kamar tema ia lah mai kakak kau dia pun ele faku ele mama ele uma itu lah uma boleh dia tu boleh dia loko lama tak dia boleh masuk ini dia eu fofi ta tolu fata le me tonu ia fase vai no to vai sau ningo tara le o file hello oi se lo mi le mo le se fa que se vai mai coach sen se vai o sau ningo tara le no moi no se ne ai fai se se vai amen. Hoy si uno es un cano de ese más. ¿Vale? Pues se me va el igual que para camar en que amo. ¿Qué el camar de ese más? Le digo a puta. Kau masih ese baile. Sau ningo tada leio file. So se puede más sau ningo ai fa. Kau masih le kau se. Kau boleh. Se vai o sau nem o tara le te vai e me kara kusi e mata mo fie na wa vai o e au maile o tara le se era se wa kala ia te no la mo e ko ana ku pui mele e tango atu le tali pupuni o fa tua lo kaka
Kan ia ko whakikaoi, kan ia whakalanga, kan ia nui. Le eso kalpungi ya, kingaing maka uat ka uat ya masuk. Dia malpulu tau le tanga, dia ave foi pel mo le nganga o le afiong ale le tu. Dia maka kua, o mea maka ko fai. Ka ko ke fama, moi ka ko fai to ina. Pelu le fa mai au mai ku, ha ke hoi lo fama. Itu so fama. Pa ben ba e, pa kual ke ta apa. Ke lo fa ke le na ma pelu ka ai no ku, la bela no ku, la bela ko da ku, e la bela foi oi ma ke ku. Amen. Ilo ko ya uma pia mo fa mo boy de su ai ni ku pelu la. Amen. Pelu o fin ngalo le tua ya, o to talo ile ngama ya so uma. Olo me buri ngai. Homework. La homework mai fa ya so uma. Eu tu talo talonga ma fa tonga uma. Tau sisi ai e talo mo tangata pa ia. Ia o homework na kau pai. Ia ka pawang sa. Ai sisi me ya. Ia itu semua. Oh, tinggal ia. Dia semak sip. Elok. Ya, ka mais pati mole. Haleluya. Olha tu fatai le sungai ya Tele'a ia mole. Tau pu mata mo fie ia ole au tu ole primary i ole Christ Center teacher. Or more ole refresh, renew and what? Restart. Ia nga upu e winga tutu salama me uma. Amen. Wa toe mai o tanto faia o nga nei ile nei tai au. Toe restart oe, toe refresh oe. Ia ma toe renew oe. Amen. O ti mama manatu wa pewa. Ai mo le mana faia o nga fata o saka tanwai. Ia leo e fa logo nei tai au. Ia leo foi mo tele nisi me fowa. Faia o nga mai le suma fa ngai ngai ia Tele'a. Ia o te mine a isa fasili ia ona e fasili mai lea. Tato o whaia o ngā tangata mātua ia mai se le yanga taut ia mai se fo i le haitin. Isa fasili mta up o sunga ia ori. Amen. Nole o tau le o tali kupuni o luma. Ia wa tunga ia le kava. Ia vatu le sunga le whaiao. Ia foi sunga toi ina. Ia la tali e tiai ia li vatu toi ina wa mea wa sau ko mo kuspaia. O luma Tata ia tu so dia dia la la fanga mai ia uma pa penana fanga mai ia tio ia le se me ka vai fo tua ia wa tua ia lai sa ai ole tali puni na le fa tua Why Maria that touch? Never mind the back. Why you tell me how my so get behind me set it? I step behind my get out of my feet. I like to want to wool. Amen.
Praise the Lord. Yeah, it is sin. But I love it. Today, I have no lady. Today, I have no so it is fire. Oh my day. But when I sit, we fresh, we start. Hallelujah. I mean, what I want to fall for it, I can't key. Key, what? What I want to well, woman, woman kiss. For the young farmer, and now be we start that. So, praise the Lord. My name is Woman, the child, the one by a sugar for Fagan. It will be started that over off town and to off we are Tanata, Leo, Fita, a lower Tanata, off for Kirsiano. If I find a time, I don't make Tanat. Amen. As a body by day, if I shall put a corner, somebody by a little position of and I find a man and told me on find a man out to offer my off with town of white. Amen. Say, buy your Tala, lay your hair. Il est 8 kilos et c'est le filet pour talent. Au tato mai tonu fa pista talent. Amen. Tato fa pista tonu talent. Hallelujah. Amen. E voi ala ku mose fa mai le tua mose tatala wa. C'est vai. Alo foi tonu fa. Tu você vai fa. Ele é hoje para lá. Você vai estar com soli berkat pe ai ko mo moia. Amen. Amen. Eu olha eu sua fa kalau você vai. Hallelujah. E tā ua le peso se vai lama me pito I lalo tangata me soli el pef ai fa mai la fa se vai oi fa ia oma ale to ia no fa tupu filemu ala ia no ta la ita le amen e o fa le wi ile sa haru le wi sa ili tupe sa ili ma moi ai le sa ili am le tali esa aku to inga ia no ko fo ia sa e fu ska ko lo wala ko suya. Amen. Wala ko, apa selo asal foi apa ko kilian ko yawe. Hallelujah. Praise God. Age vai iska, la ko foi man. Ele o American man guia, ele o Samoan man guia. Ola ya ki oil man guia. Amen. Ko bai si vai ma ko lo e ko foi ya ko vai mo foi nga, a ko fio ki nga. Hallelujah. Mas pati wo Yesu. Hallelujah. Ela au tu lesi fa ya oma ya ole sunga ya Sualua, Samoa, ole suita ta yo tato district. Ya lewa mo ala no tato te fa no lo mo ai. Ya lo foi teibi ya watu to ina ma tua ya mosla u foi sia, mas pati mo Yesu. Ia vileri faftai atule ita ya ole suele ita ya ole tantu wa masa ia ono le avano faio na mo ia ni se fo ile pa ia lo fina lo ia fo tua ia male lam tele fo ia tantu wa masa wa telo ia tantu ni lo ile ia o faia uma. Amen. Ia ai tu fatu lau pepana ia na fai fofua ele umion de son a fa pe loitu na ia lima I kulau. But anyway ia vi ele ia o te fatai suele tai ia ona never no friend more. Ai sisi mai ole kalesia e tawo malama ai sisi mai ngai aru yelo malosi la massa tele lo taimi ya lu ona la massa amantua afa pefa ya ona la massa. Ole wingo benda le ro lo tem lo no wingo le telo lo tem ke skakia mai sa ilia o tato uma to telo tato ele yoga ko ya o fa ya o la o masa ele o ye telo fo ele o ye pulo kalamba fa na e kalesia
I require for the require. I recommend it. Teachers training. Section, district, so they have a regular for the training every year. Every single year. Assemblies of God. So every year, it said, to see Samoan District in the year train a year for your own pet. Ole, I'll tell you. On a regular basis. One of the fivefold ministries but if you notice also, Apostolo, Samoan District, so and my fire I live I'm a fire, and that's a more woman of fire too. Olono no pele. And I wonder if I pay the time for it. Sungay, the Tele'a, I am so to and Manao that too, look at those Kakir Uponetu. Amen. It ain't got to fight out. I expand Losa Idina, whatever I tell you, Mo to see on Fayona on the Soswania and Toy. Those are all resources. But that of Apotonga Tour is the fastest growing denomination in the world. I tell you, oil Apostle Lagosa. Ele Apostle Salamri Masulosa. Usa ole Ecclesia Pepeade for the denomination Pepeade no Yende. Yes, I'm missing a beer. We come by over here. I have a Apotonga Tour. It's the fastest growing. Well, therefore, not for Apotonga Tour, it's the mother of Pentecost. It's now Ecclesia Pentecostal. You know, think about that. Elanta oil tinano no we can find how my in our tell we see Pentecostal. I elan find out my pena, na tupu fa pena, on the uponetua, Elena Ongas. Amen. Ole ta woman now na Ongasa. E mantoria Ecclesia. E kuna akua fega Ongasa. Ele we wanted to utilize every minute of the hour. Every first Sunday of the month. But we will have a Sunday school for 1 hour and a half. I cannot. It all depends on how you teach. Because we're not over Sunday here. But even 1/2 an hour, it ain't nothing. Oh, yes, you know what? Oil for ya, don't make it boring. What made that ring most to make it boring? That's right. I will find it available for ya, but can you kill out, right? Or if I don't tell a no. They say, I can't go wrong. I'm away. But I'm a fair than I only put it to. If I want they can't unite oil or oil malfa. They came lower for follow Leo Multini. But they're not like addressing. But I over to over for easy for your way. At that time. If I know myself, or if I have to wait there, yeah, who's a little hour? I tell you, and I found all I want to lay. But I over the film too. Yeah, wow. But the melt of your feet at one side, it's a two-way street. You know what I mean?
Alo ai fa awa lava ai sa se fesiri si le lima te ke mana o se o ke ngan fanana. Ona winga te maua tu lava noa ina ia fesiri ai. Ia e loa, e leo tangata uma o ka atoa e whaolaina uma. E tai me uma, e tangata e le whaolaina. E tangata uma, e tangata mai e kale si e different backgrounds. O tangata lava e ein fesiri, a ese fesiri kau whailawa ina ia mori atu le upu lea le atu uma whaamana ma. Hama le leile upu le atu. A mesa tangata ia e. E le fo, o melana, o ka atoa e ia le mafa fotun, ma fa tanga le. Ia ke lo ai o present le sona. Ile tato theme. Ia no fa pa we FMA ia Samoan Christ Center Sunday School. E le lawa fa to Christ Center Sunday School. Ia lai to fa ia o alisa. So e falo tu si fa mon moles ile fa linga mo mo fa mon mo. Fa io non c'è uomo. Fai un po' se forma nell'uomo per presume tu. Ia fa mo la statu fa che sia di caso io fa un buon ia fa via. Não fale macho e ai le leo da tau mai ia tia. O fale. Não lo atu leo tu ngamo di auro e fitu. When you turn for your tu ngamo pe fitu. Tasi e bei o le tamata. O ofu ia ile ofu tata puvai. Ofu sia fo i lona fata ile fusi auro. Ai vai fa pula sulu sumutu. Vai mo fa mai. Oi to tonu fo yo tu ngala mepa. Po tu ngamu li fitu. Le tase pe o la tali o drata. Sei mai ai gata scoa. Si ku fa mun. Valentia. So sei sia. Amo bonito. Le cogniesse so sempre vai ai un po' fitu. E o mena e fai con Dio, Dio vuole le fappia, fa sara, ai fai le lì. Poi con l'uomo. Buon luck. Go Fritzy. Fritzy, go. Yes, so. Le fa le con. Ia se sauna se famu sa kulo aku tu sei o lavare to fitu o to gamolina e fitu. But notice where Jesus is at. It's right at the center. O fa pule I fa me o nga to tonu. O no yo Yesu le o nga to tonu e kale sia po gamoli to gamoli. O ekalesia na fitu le e mense e Yesu o ye I one lunga. Ekalesia na ya se titi. A o le la o nga to tonu wa Yesu. O dato swimle ye o le Christ-centered teacher. Now, ile limo Yesu. Tava pero limo ye. Ile limo Yesu ka efeta wa tili fo ye. Pa mai o la ye ya fetu e fitu. Le fiku feku le limo. So not only he's in the center, ai o fetu o ekalesia ia. Ai o le lima na ye fetu o agenu fa meu angelo, no mi o fefe au. O le o nga faya o le o nga sa. You can name it anybody. O lono winga o mea uma mai le tua e flo mai a Yesu pasi mai I fefe au sa o ekalesia. Lo mo mai. E sa ili la tato in the center there, but see what happened. Ina mata upo e lua.
O le ekalesia momuana ia o le ekalesia Efeso. But notice what happened. O le koe kusa le amufa. Ai sau le ekalesia mulmuli na o tikaia. Tau pa tonu fai poe nusul, mai o te tūra pui pui mau, sau sai ndi whau, sau sai ndi whau. Fai pa kōrio, fai pa kōrio. Fai mai le whai unga nao le ekalesia mulmuli na o tikaia, fai mai, o te tūra pui pui ma o tu i atu. O le siri, le ana o kui kui a Yesu i whafo. Is he outside? Is he outside of the door? Is he outside of the church? Yes. O le koe Yesu senta kong. He is out. O le fia sau Yesu te tonu. Ile mea ka kauma iai. He belongs in the middle. In the center. But what happened? O pus mai o le kalesia ma meuma. Sau lo Yesu ia le wai fafu. O le koe fia waku Yesu. Ia whala ulare. Se lo ngai fai ma lio tu. Amen. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Ole wingara na tala ni. Ole refresh on tala. Ela nga refresh me. Ela nga pesa. Eu koe kau mo watu rona manungu. Eu kau mo watu rona freshness. Ela foi ona toi renew. Ela pei wa koe umaku le fo. Ela koe restart. Ela pei o kau le whaingofie o nga whakeina. I notice, as long as Christ is in the center, ele koe nini nga oele refresh, ele hit, oele renew, oele restart. Amen. Because everything that flows out from the lima lo Yesu, a fresher, a new one, ele oke start la ya. Then alfa beloved, alanga leo wai fafo ia. Keriso. O le oto ia Yesu o ngatu. Ia o mela le otu. Now we struggle. O struggle la tātou ina ia kau whai masa i se mea. Ona o le to e maua tātou le sosia. O le koe kafe mai nai le lima lea. Le sa uku wai e whetu e fitu. Ona o whetu e fitu. Notice, o le uli lima kamkala. O le wingo mea uma e whai al whikule. O le lapu i sosia lea. Amen. E fresh I like the uma e liu pe uma e la ya la o toi o le ekalesia na po la unha sana. O me va stele tui. Ele na fe fe auto. O tato uma o mo la no ya o ina le upo le tua. O kusa le leia the responsibility na ya o fa ya uma. But the responsibility